Pangai, porque tu vaga tu na ita apa ita kalau mamahi, mana apa semua itu pada aku ai penomai ini pada pelot ini poin ini Ouau ini poin lah ni poin mai dengan Finau kalau teman tu Finau dia mau tahu dia apa nanti saya nak mulai yang dia pilot pilot lote tim dewa tim atau resol apa tahu pada kemudian bilang tapi bagi ini faham fahumawa fahuwa ini Ouau be yang haram naik taraf dengan Allah tahu letak taat ahian manusia Ouau be
nesitu aki berdua. Mangere berfawan, bahawa tadi Finau kalau ngai Finau Finau apa yang dia ayam yang dia koya menopo ye tu ya na elioni o mohe malu satai ko ulau we Jehova o hufala ia o tari kawana o tua falalana. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Our reading for this evening reveals that God is the only protector of Israel. The Israelites therefore put their trust in God to protect them from their enemies and even beggars. The psalm reminds us that if we put our trust in God, He will be our refuge and our fortress. When we look at this psalm in relation to Kafoatu's life, it highlights for us the legacy she leaves behind. And this legacy is in her name, Tara Iheiki. Dear God, David to God in prayer. Her life was the epitome of a Christian. She always strived to live her life in a way that reflected the God she prayed to every day. She trusted her God, and that is where she drew her strength from. He was her refuge, her fortress. And it is the blessings that He lives with us today. Trust in the Lord because He will be with us forever. That is His promise. He is our Emmanuel, which means God be with us. Iyo kusisu bewa tau makatu ulawi koha. O tolonga taelaka ene arofa. Pea koia ko toi ala elio ni. O ikai kene mate. Ka wine mohe pe. Ihe malu sa tai. Koe tala noa e a mata whatu sāne. Nofo, toi, mohe, hūwhara piai, tari tawala, wharara piai. Ka pau koe uni me ai o tua. Koe hāpu ka ke hiri whia ai. Koe hāpu ka ke mana wahea ai. He ko tuko e whekau Kafoatu ke ta nofu moia. Tara ki he eki. Tara ki he eki. Tai lahe tau moui. Koe tau tofanga leha whaingataa. Ke tau manatuni he eki. Whai tari lau. Whai whakai fuefu. Ka taime beho ke langi maa aega. Saya mantani. Ka ohaki hoto ki ta. Mengahe o tua kehe. Nai ngaro e o tua mo ui. Utara noa ki e whafsāru e whiafikoe. Whabiri. Au maheni. Kau ka mai tai ngalotu. Siasi tau whahau. Koe whikau e tuku mai Kafoatu. Tara ki he ki. Au gahi mawhisia ana. Te le whai e ea au whakoro. Koe e whamiri. Nawe e motuani wa ngaro tuku e a whai whatungia.
Ko hoko atu ko Siasi te Ouau e Falaite. Just go home and tell God what you want. Your tree. Let God lead you. And you will end up like this beautiful mother. She spent 88 in a few months glorifying God, because she knew that one day she will call to the place that Jesus promised his disciples. I will go and I'll come back. Ma go e moa e api ko he wani. Tau whakoroa o whatawa me family me ahena ho eiki, mo te aka wā ho eiki. Whatawa me te. Tau maho e koroa e whewhini me tala noa Maria e whatsa me. No fo he toi anga e lio ni. Ka ke mohe e sa tai o hange ko Kafoatu. Whalala ki ai. Whai ai e kari tau ala. E koe o tua ia. O tonu e tau whiao ia. Amen. Kore me ta roto. E tamai whai ofa. Tala noa ai kauhiki o tohi ko koe a arifa te mo o peka. Koe kamata anga ka koe ngata anga o mea hoku toke. E hoa koe nu mau uaroro i maru e whare koe. E mau kau whataha na koe whanau a Kafoatu ka mai whamiri. E whamu o ni atu. O ku hounga o mo wha. Tau lahi e mau wheo hita mo whae mo ni whae mo wako le kina. Ka neo e nere o vai. Aku ke yomo pe wako mai ke aroni. Ke e omo pe ia wako ke lau tāniti. Ai whana mea nani whai. Ai pe lelei. Tahaya ni mahiria. Tara ki he e ti a hoka wena mawhasia ka ni whai mei a whakakoroa. Maromua ai o miha whae e he. E ri aki hono kita. Kai whai ho mau whakakoroa. Pe leo o e mau whiri ngā he wā i hara ke keho ni moku i. Ka au ke yomo mai pe. Ai re o e whae koeni. Maro sisu, maro e tau, maro e whakoroa. Maro e o mea whae e mautuku me iai, ke mawanga i lo iai e rei ka koe kovi. Maro e o mea e ata mai na ke mautoro ke mau manaku, ke ne whana me a. E awa na ngaro, i a kai me ke mautoro. A whio mai ka mai ke mau hao ka whai. Neo o koe hahao, i a kāra mamahi ka koe a ngai e whakaria e tangata. Ka mari mai a roto he vani. Ka mawhao mai e ni ma. Ha ua kau i kuna. Mako pare mo ui. O mawhao ke whiona ka mai. Tuke peheo mawhao koroa. Tōna ngai koro karama o whiafu koeni. Mawhapai hata tuku atu ki ha whiona. Ke whai o mau tataki. Tā waki mai e whahu. Kau mai o motua. Whanau pai a kau mai whona maukuna. Si kaya o tobe mauheni. Ne o whāu ni whatawos. Kau mai kau ngā rotu, kau ngā whanonga. Ma kore ki a whiona, ka buaka whawhu tui mai ki mautoro. Tuke maunofo whiwhia, mautari, loto whiwhia, loto honga ia ai ui po whai he hoa koeni. E ko ke pūre pe. O koe pe o ke mawhai, ke whatuku, ke mawhai pe, ke toi tōo. Ai mea ofa na ke whaki mai. Ka kumuhara ki a whiona tamai, ko pogina ka mai, no ngahi koro karama te o e whakaheke ka. Ma kore ki whai mua he langi umaa, whararawa na tūra. Na tūke whakakato e whatunia whamamai. Ai whamiri, whanua ka mai Siasi. He whae whita koeni. Ni hoko ko mautaki taimi. Tari mai ai ma roto, whaka tu, ma roto ka anuhara ko whai hano whakakato. Ma
kore kotoa e ni wafu e hoalo ko Jesus Christ, ma kwa mo ui, amen. Kore pe tau iwa tōku pe, wafu pe taini, e tōku pe a kere si ke tau whai pe whai rotu whausi. Tau iwa tōku pe, luwa ta whai numari, o wata mai programa Siasi. Ki mua ke whai rotu whausi ko pamaroa, whanau, muwhi mea awa kia. Ki ilo ia wia, tau community tonga, monuto paranga. Pamaroa Kafoatu Toronto lele wa whaisa tongi maa. Kore motua haa mua whamau i pakatoi Methodist paranga. E tolo e me hoti tei, au whaiwha tongia wike. Ana uloto raha peke, tō kotoa e wha tongia. Rawe, koe aro ene whae, koe nina whaikai whaarau mua. E koe hao me whae, rafi ka kōsi. Au ka whaatu me whaikai whaarau. Koe tako kōtatau e ka whaatu, maro o whia mea ngāma kiam. Ai, hoko atu e whanunga. Upeni mau, Fakatahataha ana ne toni Fakatahataha e mamui na ko hala ko ke tofa ni mangea ko fu ma wa hipi ni makahawa ava wa maka to ku ke maswa ma ai tolona e ka te a ai to fu la ve e vai no ta se ne ko va ka Papa Baraya, Oluto, my Apoo,
me kia o toka e wharakete. Ai hape mo ki tutuuni whawhawha koe. Kukura te whamini koe, kai koe mea whaeti. Koe mo toka wako koe whawhaki. Koe, te waha koe. Toka mea ka wako ni ke Siasi, koe ke mo ki whainotu. Ke mo tawape ta kung whamere koe pe, me tanga pe ai tutuuni. Berpaling ke kami, kepada tim walau berarti kita tadi kalau tuan yang awalnya awal bagi kolege kalau boleh bersoya memang amal lagi motor kata motor utama bersoya memang motor utama motor rumah ada tekan saya tahu kata motor tahu kalau tumbuhan tapi kalau malam betul malam kalau malam nanti kalau bapak itu hidup tahu patut ia mau ingat oi si mau ia normal oi yang kalau enggak mau di Finau lagi oi yang di London oi yang mau buat video kayak ya kalau nak kami di Ouau ya kita tapi kau dia ke normal ya itu ono itu kayak ono wifi lo tu dia ko kaki mah ke ko oi ke betul kayak kita Finau tahu ko ya ko di family ke hawe e kai ga fika waki kata family he ma ko ta maki tahu ko lain sea ko ke ta family ma ko ta family ma tahu ko ta family ai Siasi dia maju de na fai fatomia de wa ki he fai lo ko ya rela ko hata kai na mai ki loton ke ta family ko ya hingga kita no foi la categoria kau film de kau fai ko dia no ana ya ta apito foi ya quando ngau ya ko foi ko mai ko ni fai no tu kau ke mama tapapa ke ilo tapapa kata dia pergi tua o to fala ka ke tapapa ko la ta te holo fai ki mui Banco ini, moralo itu maju ke fari kawanan tuh, dafa hal kufa, oke mau ya kita tahu di moralo tuh ya. Motor gue, demo firma bathroom gue dafa macam itu ya. Dia yang sangat berpositif, kau ingat kita lama itu ya. Koe holo e fai kia e ngasi a kotoa te takai i mea kātoa e kai toi kofua ke toi o mai a koloa ke koha mea ke o mai ki mua ki he ke whakawhere ke uai i e mau au pito ke tau me polu maru tau whakawherao te koe whakarelu koe koni ke mau luta au pito ai whatomia ku tau whai e a kotui koe mahito o ia ya kata ki al family o kata ko ba ki he tu wa ke ta ki a ko ni ki Siasi ya mo sai fa no ia te na pai ba ko me ai ka ko ya me ai mana tu di pe o mo ka mi e so fo mana tu a tu pe e vele wa para ta wa
Hey,
kata kwa mambo kwa tekimua jadi perekonomian dan kebaikan dan orang kita perlu yang perlu aku ya kita tak apa faida jika kita buat faida ibu ada kalau baik kita buat ada kita faida video faida yang tinggi bukan ekonomi untuk faida di bawah yang boleh baik tahu normal boleh balik tak boleh dia boleh tahan keberadaan untuk tahu malam buka kaki bawa betul kopi keinginan nanti